Evo, prvo smo sa ove tri freze smo obrijali, znači, stari korov. Evo kako to izgleda. Ćemo ovako iz daleka da... Znači, sve što je bilo od korova to se obrije sa ovim frezicama fino. Ujedno se malo i to poravna. I onda idemo da riljemo. Da bi bilo, znači, spremno za riljenje, jel tako? Sad smo ovaj naš stari riljač R50, znači od 50 cm, malo modifikovali. Dodali smo mu ovde točkiće i opruge. I sad se mnogo lakše radi. Opruge su, evo vidi se tačno fino tu, a točkići, evo kako to izgleda, znači samo se probuši rupa, šraf, prvo matica koja će drži šraf ova u fiksnom stanju, pa stavite točkić, druga matica i kontra matica da točkić može da se okrene lagano, a da se matice ne odvrću. To je jako, jako bitno. Znači, točkić možete da stavite bilo koji plastični. To govorim za sve oni koji imaju stare riljače. Od sad će novi riljače ići sa točkićima i oprugama. A opruge vidite kako se stavljaju. Znači, dole za popričnu šipku i gore, bilo gde može da se zakači. Ja sam ovdje samo navario parčanice armature, da se to lako iskida i to uglavnom mnogo lepo funkcioniše. A sad da vidimo kako to lepo radi. Samo da promenimo snimatelja. Ide mnogo, mnogo lakše. Dečja igra, bukvalno dečja igra. Idi malo iz daleka da se vidi kako ovdje gore. Bukvalno dečja igra. Ovdje jeste mekano, izgledala je bašta naravno, idejna. Ali gde god da je, evo ovaj deo staze, tu već ide malo teže. A dobro, ja imam, hvala Bogu, 100 kila pa sam ovako utirao. To je to. Prilike. Bukvalno dečja igra, sa dva prsta. Gotovo. To je to.